engkai samung progress sungkha engkai o market rung thangka kai o gojo bazar kaisa develop ni yapri ruwane engkai o amchani kwbangma mukhiking phalnai ba bibuno jara baniya kaisa nai rong ni bo kaisa set manane karan bora wati pamtiyo phalnani blaikene postongo engkai o no khaimani rimani ulo kai borok atei wati pamti temanda kalakni khaklayo engkai sing tini tebo tongthoka chini je duisa boni jino phainai thika engkai omo datino to talsani bisingo painani bagai bo saka engkai kai chini chairman saheb bo oro tini Disamukri ni chairman saheb tini oro kaisa bini je duisa na dabi khlaika jotonon dabi khlaika je oro khinan srina nok rei eka oro khinan srina ni nok datino rinani bagai bo saka kai chini je duisa saka bo nijo saka oro khinan srina nok kaisa rijangnai engkai angkha khlaio abo datino chini chairman saheb kaisa resolution suyei pass khai roka engkai kai oro datino kaisa khimani srima nok bo rijagani hini angkha khlaika engkai amto aboni bagai amti development samungni bagai singo amchaini jotto lukurongni जों सुबा सुनायो जरा और बानिया खाइने पनंगथुन आमसेनि लुकुनि पनंगथुन एबं सिनि चेयरमैन तो सहयोगिता खाइ दंगो एंकाय बरमनि सहयोगिता नांग एंकाय आबनो अमति खाइ सहयोगिता खाय आगामी दिनाव तेबो डेभलपनि यापिरि तेबो बुसखांगा गुबै थानाय एंकाय म कायसा अ गज लामा म खवायो थांगो मति खवाइतै बो म लामा ताबो सामजागै दंगो ताव आरो मेटालिं कार्पेटिं खाइजागै दंगो म पाउइ थांगा काय म कायसा अ गज बाजार कायसा खूब इम्पोर्टेन्ट सुनायसिनि उनको हाथाय कतर उनको बिसिंगो उनके आंखा खलायो अमनि बागै संकाय उनको आमचैनि बररक ताइ वांको वानाना तंगला और तेबो मार्केट दो बोंगाने थिनांगो और कायसे सुपार मार्केट जों खाइदमानो अलो वानसुक जागनाय अन्ति हिनि जे दुसाय साता